Hi, to news. Beba Obia Aquaba had the latest and hot news in Kwana the Bremo and Sawuja and subscribe yao. Mr. Sel Bebo Modiana was subscribe. The way I say over clicky I subscribe button. Now barely notification. When sa new video be upload you know. Also once I ever can be. I feel you are now like give my thumbs up. Give us a thumbs up. Nothing. Share my offer na onye bi na wo hwe na wo munya eko. Afi yembura eye ensema beto ye ponso. Eye fini Jonas, it is what it is. Bibini su ye dipo, or na no to ye na pon sensemi abetu ga ne sema poka yo enkroma ya opetese otese akufo de ma wa ye kuma su klase ye kwa enkroma obeye de mapi e ma Ghana. La no na Jonas da na tuma wa to be e de amane no saso na ye kwekuma no ono so de ensema to ga wo chede ma enkroma ye na wo to mani eye abawo akufo de na ban. Na wani nyina wani de nsem do na wa ena apiga. Yedi kan tie ye kwekuma no no sema wo de tuga fa ye sema na bo ekokan ni tie sema ye kwekuma no e de tuga. If you are ye tie ye fini Jonas bidu su ye ripo it is what it is. Ni tie ye kwekuma no sema na ni tie kwekuma. But ni pay Ghana free Ghana could mo toss. Ni pay Ghana e free Ghana. Ko hwe nkofo kodu Canada o munya baby na. Bebre ajefesa kodu Canada. O mo daprema ye mo po nya baby na. Mesra mo obi amfa no ho toto Kwame Nkrumah no woni size Kwame Nkrumah penso ana oyi akoso moda Kwame Nkrumah penso oyi akoso moda Africa ni emu sese ni padodo sei Africa countries dodo se na no mani ebie so mbeye dam awo mkuro na dam na Kwame Nkrumah ye no yemu sese ni padodo se na yo Ghana ha ni padodo sei ana ne wo kuro mi ha ni ye dodo ye sei awo ye dam kese no na so besi na me no kase aban bie no mo ahye da se wa create dam kese te se Kwame Nkrumah de ni bi da mesre de yesi edum na siesie ni mpo yentimi mpo nyeye ni yakọ eye efense ensuo ni de ne ka mesre kasase Ghana ni man kasase politician kasase Ghana ni enye didi atem enye aboa na obi aba aboa na po ye kwasea wo ye jimi fo enhu hia eno sesa hwe before see yetufo na mo yetu hyabre mampin menti kura me beti se anamenim se tamamoto we oye eko 50 years ye da so nam so na so aban aba ma aban ko yetimi ya kwa 3 days 4 days na tutu Kwame Nkrumah obi oye shoe factory obi eyo enye de wode na no kan yo wo ye ama na shoe factory ni ye adwuma tie komoi wo ye ba bia ye ka kai ni ye ka tai factory na ye ka tai wo kromia se me ba bia ye ka tai apostle Kojo Safo wo ye ka wo kromia kwa ni ehu na no like kese kasatam say ka ban so na sene no me bi wo kwa no krampo na nke ba na kan sen enye duty free se be ye o man mu nipa betumanya nim de mo na Ghana ye ne yankase ye ka ewu kromia ye pe ya kra dodo Kwame Nkrumah tam na komani wo sao because what the machines ebe makuafo what the machines be makuafo ene ba mi no kase ye bedi bibi agisi yakobokina entos na no mi kotope ya se pe no ye wotogo pe ene wo Ghana pe nam se munye serious ye ne kura asase papa wo ha me ye pe mu twintwan mu dedede kama ai togo pe mu nsio we mo de compare Ghana pe because yentimi produce pe dodo ntese kofa bi free togo ha ya edeba ye de ho compare Kwame Nkrumah ye musa factories dodo Kwame Nkrumah bie wo Ghana no onya Ghana nko ani o no wo Africa Kwame Nkrumah legend adwene ne kuta no lead Africans on e de ade ba na Africa leaders ya follow o man ya bo China besia pen ye ne Singapore na je fa hodie ko hese de Singapore te ati say heaven akurase Singapore ti ye ne Singapore for anyonkofa bia from tete Singapore ye visa free o the passport to do visa edu Singapore border omuma wuram Singapore ne Ghana besine anyonkofa da ho a wo kwa ye ma visa free ukuta visa free wuram na so ko hikura fan Singapore ko ne mu ofe ye siesie kuro na fa kompen Ghana corruption bibe ye penyikitu obi no ayeye setam because emrano yensesa no a
Ghana for your won't toy a net, you won't toy a chilla. Mo be a fan home compare Kwame Nkrumah. Papa Kwame Nkrumah. Obia 1 year Japadia man of home. Every garden so say bring one. Yes, obi ne see that the man who horse there be. Said the we OTA SMC that the chow our bri. Or con was there be. Sa dan was here fetoto. Me the bema wo mine. And then they are in gardens. I know say a friend of gardens today. Omo di bi omo de so dia mo fanka ho mame. Tin komai. Onu anu krom mpo wan si dan. Kwame Nkrumah na ye tama habo. Habo wo Ghana ha. Kwame Nkrumah na ma ye experience ye bi. Chemi abaya wo ba ya wo so waye. Ebia no obi na spend mu kakra. No waye ne de won chen kakra wa spend mu kakra. But Kwame Nkrumah na de ne bie ba ya me ye nya atama. Nye se ye de anu na ka wo. He school ya ye wi. University dudu aye ko krom ha. Kwame Nkrumah ne si dudu na. Ti abambe. No so betima. Ekwan ya wodu aye yi. Me se me tie Jelly Rollins. Or say, or to plane dako. I no started so the bet me Ghana. I just said the Ghana tea. Because no are you cool, I'm will be a better so nippane the war yeno enkoye what they are corruption no say two na dear so. No bank as a baby on my pain. To no percent Ghana for you uncle ya toye. But on the diano. Nipa ba bua no so bua no mamu so come and the ban so. Maybe so yesika for no on your way. The Royals got to Miss Wofra Bermans no one ministers in be crisis yadan. Or John O'Born and Son was over their quarry. Kamisabe air president to be among our better so. No one nothing who says any public blue, a bit in room, baby or crack can't mean cock. Or poor nipa, almost started so mobile noma. There is a train station near the day, or your mafumity. Or could to show a year quine. Edit to 2 room, a go for chrome. See me tie Jelly Rollins story on. Na said the workers are not papa yi. Me feel you. Me powasem. Anya won wasenti a wo ba nipa bojo so. O man panyin kofo firi aban mu. Tie mi. O man panyin kofo wo firi aban mu. Na so ko man panyin kofo fi a on. As for that say president. Me in Canada. O man panyin kofo. Ye ka nipa ba ko wo firi aban mu. Na so da so wo ani monyam ba ko a. Eye rakufo upon the obey you so ya papo so anya papo ne peso na $1 1 cedi onu po fa no ho compare ye rakufo kufo me say $1 1 cedi e so fa no ho toto Kwame Nkrumah da on fa no compare Kwame Nkrumah da ti koma me no di no sisi o hwe bia o ma we ko sisi a se wanye Ghana ni no ani anda ho a me say wo hene ba si ma party some edi etirimu dem a me ye Ghana ni hana mete hana me dwale me ko ba ka me tim e kira kwa mafro bi so me fa me kanko e kira mafro bi so me fa me kanko ye nam kwa bone so se broni na ye broni na ye fense me pesa me kasa because politics nti me ntimi nkasa cause wo me kan okra che wo kra obedi matem me kan okra che wo bedi matem me kasa me kan okra che wo obedi matem because wo mpen okra you che for we say ya Dr. Kwame Nkrumah na wo na yekutie ye twini dollars nti ono so nsem o de twia fire na pon a wo de o tutu bi man eye dapo ina ni twini dollars do sipa bi mu on de yetie ye twini dollars ono so nsem a wo de yetie sa fire twini dollars ka nti ka wa wi anye sika ketwa wa ho nti ono obeye ai president energy minister odundum light pole na contract onom de ama no ayawma Kennedy Japan bi tafrenti sia Kennedy Japan penase mo no endorse no se yemfa ne mra criminals nkoa to e convention you obe stage one wa brose tem ti di oka bia hu di oka nti update ni mi woni nyina sika mu wia ne ade omo ade ni nyina ne se Akufo Addo ne papa ne bekum Kwame Nkrumah ne papa mu ne kum Kwame Nkrumah omo ya udifo enti ama omuta Kwame Nkrumah saa ti omune ayine na my friends na poni na ma
asema mu ka che na ne se Kwame Nkrumah tina Kwame Nkrumah any kotoka omu the founders no mbe kunji Ghana no ye di omu din ayi atutu school aye ne ya na nko pese odi ni Jimmy be chenye de ye JB dan kwa me de ni bre me de hit bar ne so no so enti na pono oye very very arrogant because when you Ghana sika area me ono o Jimmy am de be ka omo me ba be ku omo no me ku ono Akufo Addo afra o Jimmy a onsia nyansa ho no amre ne ho ase akwasia yenya nto aba mama mpanyini wonam na odi Kwame Nkrumah atem the founders original stage atimi akasa arantia ni posi stage ni ma your friend President Kufuor on the founder of PET mukojina mudi na tem mu kire se Kufuor nya hwe Akufo Addo chimpanzee a ono abese bibia wo man no ono mom na abobra. Look at this idiot ma Jimmy say the other you have to give the credit to where the credit is due. Kufuor ne MPP ni a onim nyansa yenim no Ghana ultimate school dan ko the whole Ghana Krobia Epic school dan Krobia ni wa Kufuor amfa bianko the whole Ghana Kufuor ni mampanyina wi kwan tamale kwan ukohwa edaso saa non stop Kufuor ni nipa oyi akwan ko baabia be mo de ntia Ghana for pe masem nyina Kufuor na mwa makonya platform a mo ntimi a mo ni bi mpo se MPP de omo ye nie wo si chimpanzee Akufo Addo bae apieto no de sika euro ohun ti wo de measure da peta ma ba no ma be fire mo ano sa MPP fo no de wo ma si agi measure da be hit omo gidigidi sa na ponde wansua nyansa ono a begu MPP no wansua nyansa wo ba be di Kwame Nkrumah tema hwan pa na e Ghana ni adwen da ntima obekọ akoto abama wo pe vote no a wo di Kwame Nkrumah tema no hwan pa na e Ghana ni a ono betimi akoto abama wo say momo Kwame Nkrumah no kwasia wo ti school dan mu na po ohune pase se ai tabun ohune se buta ohune kakraka wasia mpanyine wo ti school dan mu sua Kwame Nkrumah history odwan ba the founder the dipa ono na agi ekonji oman si ho wo de Jimmy hu fi obae odi anu matimi ayi oman no edi ade pa na mbetimi anemu se Akufo Addo bae the Akufo Addo ye ni one district one factory ni ba bi esi 1 million 1 constituency sika ni nyina ma cha di na mde tip private na mde bom hwe akwasiafo anti na pono wanya Jimmy a ono ana no se abesende MPP into opposition straight because o tenina odi animu no ba omi ano oba beche dollar eni ne yenim wadane langard ne yiri bubu nkofo dan bu waja se wa fail say drastically ade bia am ka asem ba bia ma fail nti yenim faso e wo mo so won yenim emfaso a e wo mo so the founders omo won so mo send disrespect omo the founder who disrespected Dr. Kwame Nkrumah Sajefo because of arrogant say when you scare we sika na ya idea wo Jimmy a Jonkuma se mo ana mbo pa kokun se ana Ghana for so memi abopa ne abeku ayi friends ayi na po na ye ku afiri wi as because we Jimmy dodo example ben na wo set am youth no u di Kwame Nkrumah tem aboa nipa Mali ni kura salutu no Nigeria ni salutu no Zimbabwe li salutu no ko all these African countries amu oni statue osisi wo odwan ba baby Kwame Nkrumah record o set ye Akufo Addo ne se criminal no obetimi akwa o set sa record ni bi ade ade na Akufo Addo papa be ye ma Ghana apart from so beku Kwame Nkrumah ade ade pa na Akufo Addo papa be ye achemfo ade na ombe ye wo Ghana bibia obi ombe said bibia Akufo Addo ba de Kwame Nkrumah ye bia wabeton ni nyina akodi oni NDC form wai omo na say bibia MPP ni NDC mo na mo condemn Ghana mo sankwasiafo MPP ni NDC mo na ma condemn Ghana mo na ma me bre mo ye moa se mo di agura meme ya kunga MPP ni NDC fo nyina afi Ghana na afi no ya start at party foforo mo Jimmy a mo leaders no se man suanya NDC for kra mo nya hinsia mo MPP for mo Jimmy a opposition dia mo ko diet ba mo amfa asumdua anko opposition am because confusion o man to kwasi Ghana ho because of mu Jimmy na po Jimmy junkie muni leadership skills bia na munam na kwasi akeka yesi panyini die mante panyini nya bibia Jimmy sem na okeka Akufo Addo kraman no
oye be ma no so meka jimisem sa bi oye bia meme Ghana fo yina ka bom ni ayeku atu no opo meka se Kwame Nkrumah ono akwafu ado kwasea na odi esika Europe to no wabɔ ne ho modern che Kwame Nkrumah ono amebie na no nka jimisem sa public Kwame Nkrumah saman beba be wura me mu am ya be yeku atu mo mo afiafi edi ade na Kwame Nkrumah jesi wa mo nse no including konfo anoche asantefo agimifo asala edimachi konfo anoche no enye na edwirigu no ade a Kwame Nkrumah ja e bia mo jamanase mo wosika guba omi akam de ye nkwase campaign but hospital ndi mu nya sika NCC e show na no de wo de na popular time de wo ma beba ma be kura mu abeye mu ho adwuma back to back left and right obviously every day you beat nana dada unkoku umkobo no nko endi nana do dan kwa kufu ad meba be kuno mo pe omumpe obewu e o mensa no but nansi na me man threatening security for ne tata ni ye omo like omo titare no omo so omo jimi omo afiafi omo so breche a police for ni soldier for nyina akufu adu nti omo ka wodi scan nyina wa wi nyina kogu lande odwan mu nyina mo bre enso mukua mu dina chi jobi mo nche me da mu da o empty na me mebo nwura okude na me mia ne konku na de be chi no awu a e kosie no na busian fo kosi no case die Ghana nya independence we assembly ani ho mu jimi ese mo che me da o empty na me suma no mbe mia ne kuno na me na Ghana nya independence wa jimmy too much oba no aba be che dollar do 15 ko 16 mfaso bia ma so me ba ne ma ba be si ayi hospital ma be bia adwuma ma be yese mfaso bia ma so mo koduru a mo nka de maye ama Ghana fo a enu ntia nkoto aba matani aboa no ba omia no munya hwenka na mahama eye kronfo na mahama sisei na mahama saa na anopa to anwumre na omawie conversation omo ne message bia nkna manma na manhyiafo no a mo nso mtewa na poye sererion ni amudi jimi tewa asantefo de wa masi jimi de na po ne maame firi kro ben so why wo asante regi obi adi de ba de obi adi enade ne maame firi he sererion ni mugumanhia na jimi disrespectful motherfucker mu klemu se ofrimanhia de na magimi sa otumfo wono nkura no minim de hamu ana nim guase na em fe enti kwase ampanyi mu ameka se woye modihia anade na manya sererion ni adan na modi jimi klemu ni se oya asantini a sererion ni aboa arrogant man we edie na mu klemu se oya asantini modi asantefo de mu nko na mpe enipa bonefo mu nko a obi di Kwame Nkrumah atem na mugu asante region jimi se o ka o sheda ka sa for fame uni twase what but ni pay dwane free Ghana ko mo toso ni pay you wait for winning and some year tuni do nas ere what it is the nation you nipo oni kwakumenu oni some oni tuga fire na po some ko ya yo Nkrumah se mo Nkrumah no Kwame Nkrumah ho sema eye na po ede kotuga ba ye dade di ede atre eye Ghana for se oni ye ba umia eye running mate oni ko ye sembebre because juicy so na wo hwe no se bunya subscribe ya let's just say over subscribe na one like it na fi wa share ma ofofro so na we be na wo hwe so bit me akere wa den fa here and so we na ho e wo comment box ni mo beti me interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.